ministre, dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, dobroveče i dobrodošli na Svečanu akademiju povodom Svetog Save, državnog praznika Srba u Republici Makedoniji. Dame i gospodo, prošlo je više od 7,5 vekova od života Svetog Save, ali mi ga i danas slavimo kao živog prosvetitelja srpskog naroda i njegove kulture, duhovnosti, književnosti i umetnosti. Žrtvujući sebe, Sveti Sava je postao, bio i ostao, kako slikovito reče vladika Nikolaj, najvrednija pčela koja je za sebe ostavila puni naraštaj do današnjeg dana. Koristim ovu priliku da svim pravoslavnim vernicima čestitam Svetog Savu, svim učenicima čestitam školsku slavu, a svima nama zajedno želim sve najbolje u životu, da nam sve zdravo i veselo bude, da se vodimo širenjem ljubavi, vere i nade, kao što je to radio naš Sveti Sava. Задоволство е да се обратам на Свечената академија по повод Националниот ден на Српската заедница во Република Македонија и во оваа прилика би сакал на сите срби во Македонија да им го честитам овој светол празник. Може да се каже дека она што е Свети Климент Охридски за македонскиот народ, тоа е Свети Сава за српскиот народ. Prenosim srdečne pozdrave iz Republike Srbije i donosim najljepše želje građana i rukovodstva Republike Srbije na čelu sa predsjednikom Tadićem. Srećan vam Sveti Sava! Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo što sam večeras ovde sa vama da zajedno obeležimo ovaj veliki događaj ne samo za pripadnike srpskog naroda koji žive u Republici Makedoniji, već i za sve nas, Srbe u Matici i naše sunarodnike rasute po čitavom svetu. Velika mi je čast i zadovoljstvo biti večeras sa vama i prenijeti vam pozdrave iz Republike Srpske koje vam nosim od svih ljudi, puno srca i pune želje za vašu dobrobit Republike Makedonije i svi ljudi koji žive ovdje. A našim prijateljima zahvaljujem što ste večeras sa nama da zajednički podelimo radost ovog i svih budućih praznika za nas značajnih događaja u našoj istoriji. Hvala i živjeli! Čovek je živ sve dok ga se sećaju, dok ga pominju, po delima i nedelima, sve dok je predmet pesme ili jadikovke, kletve ili zahvalnice, dok živi u potomcima koje je izrodio ili u potomstvu koje ga je bezdetnog sledilo. Setimo se onoga kome pevajući moramo utrojiti. A utrojiti glasove znači složiti ih. I zato Srbi, pojte mu, pojte i utrojite. Благодарам. Čujte moje reči,
u njima su istočnici života. Ja kad sam se rodio, imao sam sve, a dobio ime Nemanja, onaj koji ništa nema. Drugo mi je ime Stefan, onaj koji nosi venac, Stefanos ovenčani, a na moju glavu nije pao ni venac, ni kruna. Sada sam monah Simeon i od svog imanja imam ovo oronulo telo, a od vlasti golu dušu. Ja sam srećan čedo što je moja studenica zaplovila u vekove. Mi smo tu ugradili sebe, zapisali naše likove i za 8 vekova prepoznaće nas naši još nerođeni potomci i bit će ponosni što su nas imali. Hoće, ja to znam, jer su Srbi, jer su vere pravoslavne. Najmilosrdniji Gospode, koji si večan, care slave jedini, besmrtni oče neba i kreposti, koji promislom svoje blagosti nećeš da nijedan čovek pogine, no da se svi spasu. Gospode Bože, svemu, da s radošću ispunjavate, čeda moja, savršene zakone Božje, da i savršenu nagradu stečete. Ustavljajte jezik vaš od kletve, ustavljajte usta vaša od prevare, da vam dobro bude. Bože, čiji su sudovi nedokučivi i putevi neispisani, milostivo pogledaj i čuvaj molitvu našu za tvoj srpski narod pravoslavni. Kada bismo se spustili na dno sebe, stigli bismo u Hilandar. Koju god žilu da podignemo i krenemo za njom, odvela bi nas do Hilandara. U Hilandaru ćemo zateći na okupu sve one koje smo izgubili. Tu ćemo naći i sebe i svoj sopstveni mozak. Narodi koji imaju takvo mesto znaju ko su i odakle su. I nikada se ne mogu izgubiti. Ima šta da se s njima zbivalo, iz te semenke se mogu ponovo obnoviti. Amin. Oh
Oj, devojko, dušo moja, oj, devojko, dušo moja, kako si se naučila, kako si se naučila. Sama legni, sama digni, sama legni, sama digni, aj, aj, da sam ne mogu, aj, aj, da sam ne mogu. Vera i istina Svetog Save su oganj koji ispunjava i rasplamsava dušu kada se nje dotakne. One su lični poziv na opštenje, posjeduju čudesno prosvetiteljsko dejstvo, otkrivaju se kao ljubav pre naše ljubavi, jer mi volimo njega zato što on pre zavole nas. Hvala vam što ste vašim prisustvom uveličali ovu manifestaciju, a sada vas pozivam na koktel u foajeu i želim vam svako dobro i doviđenja.